Oman adehye memwakwaba ediba attention TV so emprepi ne eya okase nkobesie mekoya amasan abesi mechi enkabida ewo abrabum na enu wanu asem a wode ebeto won honhom enante de bia okase wa abrabo de mebeye de ebe nie ene mekoya amabesi mechi ene enye ye da bi kansem pato wa abrabo so na nyankopon onsom emo ebi kura na wansi di kura woni bi eda wode but kase ene mi pie ni skase na menya na nyame ebema wanya se skano abrabo eyoku enti de bia no nya de ye da na wedi ne enyo ne soso ba no hu de bia bedane dane wa abrabo no afam ene de ye moamu pie se na natili mebeji mekonya attention TV studio na muamu nim sensem no meje mu seku ha egu ho na wo so wafa ne ebeboa ewum ene asembe na etwagu ewo social media so ene de blogger Nkonkonsa okoya wasan he de be ababiem asan de ensemporo chesene ne ma na de bia ye ode ye female celebrities no ene so wasan so e de aye Adu Safowaas ene de Adu Safowaas de na ode eye no Adu Safowaas eko program asina atare ehye no sebi ayese kwa de kan na se mo shatare so na on share atare na ise ne honam igugo nso so body wo ko bebi na se udi asa udi eja wo hu pese obi enu se why de be wa bedwa udi na etwagu na wote so nje se Adu Safowaas je ne ho e de tina ne konyam te se atare na ise ne hu gu ho no e na blogger Nkonkonsa ehye da fa ne camera ina te se odi si te se Adu Safowaas nje se picture na wo twaye no etiefo na eye abu fun because me hu se baby a ne body kakra kai eda we hu baby as kama na sebi baby na odi ekotu ya we de be o twa na ne bu a Adu Safowaas ne se ohun ye no ne ho ba ne ho so na osore entem na me kama sem se adwuma ye ne wo se ehun edi ni kakra you have to be professional so what you say nya baby a keke na bi o twa camera na we de be na udi se obi wo ha pese training na say e bia ni page na say ni TV station no ejide obakoye ne ye na de bia nya se udi kan ewo ahemfie anche se wadi nkunu beti medikan ewo ahemfie e de wasem na ko ba tenchire se onya di edru ho na anche se ne one ne wasem ne sebi ye ba bebu asem no egu ne so udi kan wo ahemfie a ne oba ba kan asem no nya asem se bia ne de na ode ba kra na mu odin ye ene tweet nkrofo atweti bebre me ba be read comments na mtutu about ye Adu Safowaas atare na o share ene blogger Nkonkonsa ensem na ono so any pictures na ode ababe twa egu ewo ye social media so no me ba be redeem ye comments no ewo tweet ashom na ye hu ne ko blogger Nkonkonsa ne ye die wanya die kra tweet essay can you expose your wife this way? You are very caught and very unprofessional. Grown up. Tweet ne omo kan ne say was oye professional. Ejuma na oye no enwo so odi efini kaka obia eba na ejuma onye ne yie se panyin a sebi na dwen ewo fie a onwu se o we me de to ha wo kofa enwo na akohwie ensuo eguma panyin bi eni ho be yesa de nje se akwala enti street no patche se onye ejuma nti se panyin na onye ejuma se obi a onimu de wa kwadare ewo enwuma mu a ya tete tete no ewo fie sebi street ne sanse onye de grown up is onyin nche se oyen kwalade ne dodo ni nyina ya te se bibia na ya de ne nkyere se wanyin se ne maybe behavior ne bi wo ha sometimes okasa kra no bi eto okasa no se akwala we okasa ide oye akwala sana tweet e ka twere eye Nkonkonsa blogger ese onyin na enema bi wo ha ya emwa wo de wo te da sabra no ma kenten so ye omunya te so bi ye bi shata we bia na da ko twa camera na wo de asiso e de be no Ghana for say nyin na wo ya nkwala ne ma dodo na bu nhu adai ye ko second threat no de ono so e kan e wo e ha eye I say the woman deserves to sue you. Me asemu e wo se Adu Safowaas Ghana for say wo say otimedi Nkonkonsa e court because sebi ensemfo de obi didi wa ensemfo no yenkodi ensemfo pese odi ensemfo anase wodi obi ensemfo a na so pese wo kire wo hu so obi timi bo besia no da kotwe manso e wo court obi timi ton asase no da kotwe manso e wo court enti Ghana for say e wo say omutimi de blogger Nkonkonsa Adu Safowaas yesi fa ne court na wono ne nye de be enkodi because wo sha watare free fie no wankra no
ena onye owusuani ena wan kan twe so metwe camera anya de be ensi wuso na ontwanti denti na Nkonkonsa blogger utimi twe camera na odi sisu mi madress na majeje me ho na madam konya se ne majeje me konya wa attention TV su ya mi pese nsem ya mi je hoku ha amamu na mahuni e ko man Ghana mu a na de wo ba ya be twe camera de sim su se o ene mba ya no atale na e hyew ni nti eti senti mpache wo mpese me kogu mi page sebi anya bia wo ye normal sa na nti Ghana for say wo se Adu Safowaas Nkonkonsa blogger wo so timi edo kokot na no kotwe ne manso de mu odin Ghana for say Adu Safowaas wo ni sika krampo na kobo besia na ono ne nkotwe because de oye ne de anfa kwan mu na enye enuki professional person wa ye djuma wo de adisuadi hunu bi esi wani so you want to meet your target e pa cho Ghana for say wa anye ni ye kra nti eja omunye de be onfa nkokot nti Adu Safowaas se na Ghana for nti disu na fa ne Nkonkonsa blogger na fa ne kokot na se wo de ne kokot na wo ne ko di e wo court a se hu panyin a obeji ne bag panyin ni so ane ma na ne komu buo nyam so se panyin pacho mamenyo bag na mfanko ja wo fie nti Ghana for ne omo SNM another threat e wa ha. What sort of nonsense is this? Ghana for say sebi ede nkwasi ya 7 so enno obi a na tawe address sebi ofifie ba ne sebi ne nyansafo ewe ne fie se atawe ne nyaade ntina nyansafo no mu fie sebi o man kan se oh Adu Safowaas atawe ya wo hye ya wo de kwa party die enkoye nti besesa sebi nyansafo ne fie omo hwe ne manu ye de be de bae na wo Nkonkonsa blogger wo na wo ye nyansani a obetwe camera de si ni so ana enti nkwasi asembe no obi a hye na tawe Ghana for say Ghana for so niema bi so do ma ne bon wo man Ghana asem anya masem kwana mde mu huna ye de be ebie mu e wo man Ghana saa na ene eye blogger Nkonkonsa ode aye Adu Safowaas woda atale a wa hye nya wasem se obeye de be yo sebi so obeyi ni ho kura atosuo e de aba program na se fa ho be a wa twa camera ode asiso a wa twe sebi wano camera yi because camera da mu hwe mu se mutum gauge na ma no so abase kakra sebi ode atoso a ode aba social media adai mommy and shano that threat. This is very bad. So good she stood up. What you did is very bad. And that threat say sebi to say sebi obi a sorry anopatutu I say komiseni ehun debi adechina wa kom no aye say so na wa akoda na wa sorry na ohumi gugu so no ebon ntimi hu ne obeye nti saa na ye ebon kan very bad. Nkonkonsa blogger ade na wo yes enye nti ni oye wanye ni ye wogu hu ani mase ena je say wogu de ho Ghana even mema de be any mase because your bema na wo yes ejuma no be a professional ye ejuma ni ye enye bibie wo hot se opese wo channel gidin ana se wo ko wanim enya more view mpacho Ghana for some country say ejuma de upa ye ho se chichichi kwampo na wo se fichire mpo na wo ana sa fe na wo simple efefa obia ebehu de hia ne se waye ni ye ai se onu aduane na wo she chichichi de be man krofo ehu ni se waduane ne eye de na obi beto aduane na aduane we de mi kodi ye na ye fine pa no baby bia wo bi wa hefa we wa ha wo fa hafa e she tokrom krampo a ombeba sana Ghana for some country nti ma wadwuma no ho ente entwese odi bibia beto abonten keka nje se Ghana for de be edi atwe nti blogger Nkonkonsa sana Ghana for say menka encho ayam amu PSC eye TV and radio presenter ebaba na maji mekunya ewo attention TV de bia me bobo ensem ho de twrem ni etwagu wo oman Ghana na de bia me de ebremu de bia masema me ka twrem ne se want no attention TV so the story no enyamba afi na eba betu edwa amayina ya de be yakabini apese ensem ewo ha de amama yakọ university esi Christmas ya yakọ enimu bru ho ebedi yesrema number na etwagu screen asene
bibia obenye bia sika bia obenye bia fa se ne university na onfa embo amubrohufo se bronya yekoya wotwe akokɔ esre abasai de na mubrohu ni obedebe obedi so munya emu kakrampo no mutimi no ade ebokosua krampo ede mo mu si behu se Ghana man makai oni bie esoso amama ye bibi ayedebe ede atare bi mpo na wo na umpe bie ma saa atare ne yesre mu afre university baby a wo bia obeba abeje se wuntimi emfa embre na wo de fre no obeba abeje madam asese moje embre na mo hwe me attention tv so pa mo che mo subscribe na mo share emfa na mo send mo comment no ehia pam na me producer ene me engineer nipa bakope wuchi ne executive producer da wasinyame ensure se wugina fidi na chi na wo chinchim ede ema me de bia masema me kan se nyame onye okese na wonye wakoma so ade ema je nyame enye okese na wonye wakoma so ade ema se mu chinchim fidi no ema me ene mo direct me fefefe ene makram wattenship tv so that's ene yesan ebeshia